Kapitan Inteng! Nangag mo, pare. Ay nangig ko, ngamjak mat maawatan di niya rasaas mo. Unay kamatan, pare. Naglakalaang mat nga awatan. Anya nga rod. Kunak. Ay, jak maawatan. Pigsaam. Tulang kan samat, pare. Ay, nagkunatulang ak. Apay nga raw, adi mo mangagtibagbagakan ka. Ay, ulit naman. Kunak, mapantag merienda. Ay, damit lang ayam. Masapul pa'y ayang ay rasaas mo. Ne, mangag nga ini kwaraw. Si kalaang tikayat ko nga ilibre, pare. Gawat ko na. Damot tatabadong kan angkel ko nga inting day tagin inarasaas di ta igit titirsinam. Wen nga rod kwarog. Jakman amo, nanya tipagin inarasaasan da. Oy, agmirmerienda dagayam. Ni kabadong tigimatang. Oy, agpailibre ako ma. Ay kat ibagam Tataba daw. Angkal. Apay nga ita sa andak mo't apampansinan. Di da ka di mangmangag. Ay na, agsarsarita da nga main. Ne, Nay, timak dardan. Tataba daw. Angkal, ilibre dak mamait. Ha? Kaslawan nangag da. pimanaw dan. Ne, uray magmagnada. Agin inarasaas dalata. Huwag nga rod. Intun kwan, agin kinatawa da. Hanya nga tati pagin inarasaasan da. Ay, daita nga rod matipakas da awak kwarog. Kaslasan da ka nakita dito itirsinam. Nay, agturong dan samot iji balay da kabadong. Ay, wine. Anya nga taramidan da ijay. Dahil ito'y pagbagakan ka, aparamidam itirang tay, pare. Paramidan na. Awan mat karayan na. Sumarununtun aja karayan. Una ampay tagparamid itirang tay. Ay, panunutak pa'y. Apay panunutam, agparamid ka kiden. Ado nga mente kalsada anasken amay patarimaan. Una ampay jarang tay dito purok mi aparay. Amaw no apay. Apay. Adaw, tibutantis dito'y purok may paray. No, ada proyektom dito eh. Adun to, timang ibutos ken ka. Ay, wala niya. Kadakkelan a purok dito eh, paray. Inayon mo pa, butos may kinituyang ka. Sigurado ang mga abak ka. Ay, uwin. Uwin. Rugyam adagusan, jarang tay, pare. Kasta te kayat mo. Uwin na, paray, tapno malpas adagusan. Bayan paray, tayo libre ka kanayon iti merienda. Nakita kayo mat nga agtungtungtungkin ni Kapitan dita igit ti kalsada, ba daw? Ay katwan ato yang, maaddaan tayon ton iti rangtay dito'y purok tayaw. Anya? Rangtay? Anom ti rangtay? Kat awan mat karayan dito'y purok tayo? Ay kat sumarunon ton di karayan tinapatag adda rangtay. Oho, tila ibagbagam kin ni Kapitan. Ay wag nga raw, iti kasta, aramidon na dagiti ibagbagakin kwa na. Anya? Wintuyang, diktarak ni pare inteng, dagiti ibagakin kwa na tisurutan na. Na, sapay deta katawam, kas lamang luklukaw. Kahit talaga mo tamang lukluko Mangantayon, inteng. Ay, sana ka mabisin. Nay, itaman pa'y asaan ka amabisain. Da kayo langan ka ni Kwarog timangan. Sa bagay, dinangdang tisidaan. Ay, maglakid din, tapi na merienda anak ni Parik Abadaw. Ay, di ka lamabain. Nagpailibre ka manin kan kuana. Ay, saan ba't? Isutin ang ilibre kanya. Ay, inton kwan. Iboy-boy nanto manin dagita apa nang iliblibre na kan ka. Ammo matan ti ugali dayjay akong paray. Kanayon ka nga ilibre ni Tata Badong ni Uncle ko iti merienda. Kunak nga road aliklikan na ti agpailibre. Dan sa amin pabora kaya tadawatan ni Tata Badong. Anya nga ingata. Isuda lang ti makamawan tay. Ay,
Amangan met no addaman ng laok na kalukwan dayta akid dawen na apabor. Diya ka mau. Ay, amumeten ni Pari Badong. Ad-ado ti kalukwan na pampanunutan na ang pagimbagan. Bayan nyo antay. Tatakuwatag man. Nuan niya tiyar arasaas ni Tata Badong kinianggal. Mala, mangantakit din antay. Marikwanang, mangisagana kan iti merienda para kini pari inteng. Umaytaw inton madamdama. Anyat kayat ni Kapitan Aya. Ay kadi sigod ang merienda na. Tinapay kan soft drinks. Sige. Nainayo na maray. Dua tinapay kan dua soft drinks. Wen? Sagdudwa. Ay katuwan Apay akanayon mo nga libre ni Kapitan. Love ko nga rod ni pari inteng. Nala, sige maray. Isagana mo tayo merienda na. Nay, isuntay ta sumungan. Ay pag merienda at ni Kuwarog, pare. Iso agumatang kay ti merienda. Apay pare. Tapno nagagad ang maibaahon. Numalpas nga merienda. Ayaban nang to dagiti amin at ano, tagtitinulong da ang mga ramid itirang tayo dita purokyaw. Ah, uwi na niya. Ala, ingka gumatag iti merienda. Nayunam da ita injig mo. Agidan kami ton ka ni Kuwarog nga merienda. Sige pare, arigla daw. No adanton rang tayo dito'y purok tayo, tuyang. Adanton pagditanta. Agarami dakto iti karayan dito'y sirok na. Hay, jak amo da ita nga ibagbagam si Kabadaw. Ket adanton ban ni ita ka asidain ta. Oo, na yan da ita planaw. Iso nga ron ti kayat kaw. Ti maadaan iti rang tayo dito'y purok tayo. Hay, awan lat di ka pampanunutan. Ah? Matungpal tayo ta. Naalukoy ko ni parinting. Jep! Saan abagay ang maadaan itirang tayo dito'y purok na Tata Badong? Dahita mo ti pampanunutag ganay. Mas may mayat no iji purok may tadarang tayo na. Taada karayan abalasiwin mi ijay kalsada. Ay, wanan niya. Ibagakin ni Kapitan, ijay purok may tinaskan niya adarang tayo na. Anya ti ibagam. Kapitan, da kami tagkasapulan ni tirang tayo ijay purok may. Saan ada Tata Badong? Anya? Mas kasapulan may, Kapitan. Tano agtudaw, ngumato di danaw, kat marigatan kami alumasat. Ay, kasta. Uwan, Kapitan. Ay, kaasi kami nga ron, nagbalbalasew. Ewan nga paiso ah. Sige. Ijay ayan yon, ti pagaramidan tayo itirang tayo. Ayos, Kapitan. Nagyaman naglaw na, ha? Amo mara, maadaan kamin itirang tayo ijay purok may. Ni, apay amadaan kayo itirang tay. Dayta, tikinid daw ni Badungkaw kin ni Kapitan. Kayat mo asawan. Wen, maray. Isaw ti kanayon nga iyar arasas ni Badungkaw kin ni Kapitan. Ay, iso malagaya matunggal makita ida nga umay ag merienda dito tersenak. Agin narasaas dapay. Kutis humut, maray. Hangam, ananuan yung ngay tirang tay ijay purukyaw. At awamot karayan ijay. Tapno adda ka no pagdaytan mi kin ni Badungkaw. Naa, day talaang. Agaramid to kano ni Badungko iti karayan. Tapagban ni itan ken pagkalapan na iti lamos. Naa, nagado di tatag kasapulan itirang tay. Na kayo pa'y mangawan karayan na. Di mo ka di kunkontraanan, maray. Nay, kapod no matibag-bagak. Ay na kontrabida ka man ako nakaun. Naa, Numalpas to jirang tay ijay purok ma. Saan ka magmagna? di saan lang. Manglikaw kanto ijay katambak amagna. Naa, nagalas ka ti ugali maun. Nasaya at gayam no sana matuloy ti may patakder di tarang tay. Takasta ti ugalim. Lastog. Maribana, Apay maray. umayak man dumawat iti bugko,
Ay, basitin tinabati abog goong me mare. Umanay laapang buggoong ko iti si daon me inton madamdama. Na, ikanak wanusan. Na, unay kamatan mare. Takas lamang but-butang kapay. Ha? No dinak ikan, saan kanto mabalin a bumadak ije maaramid arang tay ije purok me. Taan niya nga minti makagapo, abumadekak iti day ta maaramid arang tay. No adda papanam. Ay, saan maray? Jak to aramiden day ta. No kasta, dinak ikan iti buggoaw. Saan? Ha? Saan kanto mabalin abag na ijay arang tay? Ay na, Mare. Imbaga mo ni Mari tuyang kanya. Aya, kunak ano siya klaang tinangibagaan na. Kunamlan sigurado matamaadaan da itirangtay. Win nga rod ah. Itantupay ka awang perangtay da. Naglastugan. Kasano na dantaon. Ay, saan anasaya at tikas jay nga ugali ni Marituyang. Iso ajak suportaran ama addaan da itirangtay. Ay, ure siyak. Jak kayat, Mare. Ijay balna si uday ito akarayan te armag. Uray siyak. Si kalanga ya. Nuadan ton rang tay di tao eh. Kanayon ton ama panak agaram ijay balasing iyo. Anyarang titi pagsasalitaan niya, kwarog. Ay, si kamot gayam tataba daw. Agparamid ni Kapitan Tirangtay dito purok may, tata. Sahanan nga ijay puro kiyaw tataba daw. Ha? Ay, isa na mabalinday ta. Agri-react. Mas kasapulan mi Tirangtay dito, eh. Mas kasapulan may. Agoray man, tamapan ko kasaritan ni Pare Enteng. Mari Banang, adaman damagakan ka. Anya day ta, Maray. Pudno ay ati madamdamag ko ang mga ramid kayo itirangtay ijay purok da kabadong. Day ta nga rod mat ti pampanunutan. Ay, no ijay ti pakaramidan tirangtay. Lumastog damanan ah. Ay, win matkit di ah. No itantupay nga awampay larangtay da ka naglastogdan. Para magdagijay nga gasawa. Apay, ipaypay sumaya nga agpaaramid iti rangtay iti ayanda pari badong. Day tangarod mo ti salsalod. Sudod ni kagawad ko nang. Ay na, jay adda karayan nati yaramidam iti rangtay, inteng. Win! Amok dita. Katuan mat, taawan mat ti karayan iti ayanda pari badong. Ay, agaramid to kanungarod. Ay, una yan. Kan may sa, limastog ni Marituyang. Ay, awan pa'y rangtay da nga naglastugan. Nakarkaron ton alumastog da no adan jerang tay. Ay, katuan iso nga agpanunot ka anaimbag, inteng. Amangan no pakadadaulam mo't day tanga iyar arasaas kan ka ni Pari Badong. Iso nga agamiris ka anaimbag. Na, apay nga umisum-isum ka di tangag may siya. Ay, agpampanunutak, badong. Anya ti pampanunutan. Umis-isumak. Ngamain, saan pa'y analpas day tarangtay? Apalan da kaun dagiti ko kumaray. Ay, napigsa ka kano kini Kapitan. Sigod, mata napigsakin kwa na. Kastoy ter aramidag tuyang, tapno napigsak latakin ni Pare Enteng. Kasana? Arasa-asak Umuna, pamiriendaak. Kalpasan na, ibaga kon ti kayat ko kunkwana. Kastagayam. Ketuan, iso ama panak manin itay di balayda. Taadda manin iyarasaas ko kunkwana. At daw may ko ibagakin ka, pare. Anya day ta. Nagmerienda kan, pare. Saan? Apay aya? Ay, kat pagmeriendaan ka, sakbay day ta. At dapat iyarasas ko ka. Kastoy na. Ha? Anya nga, pare. Mayat ka? Ay saanin nakasapulan na marangtayan a purok yaw.
Ipaay ko lang ang tirang tay iti mas agkasapulan na purap. Heh, Anya, pinamerienda ka pa idi kalman. na, Nagadupay ti miniriendam. na, Unay kamitin pare. Abay akil lahat ang nagbali ti panunot mo, ay, ha? basta, sorry, hanggang nakaamiri sa ka. Ay, kapitan! Panunutom jay mas agkasapulan itirangtay tapno saan asayang ti pundo ti barangay. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.